Sa Vinaka, tugul bangona ndoni sami, ndona ndrauchini kadhiwa, nomuni vosa sa dhini kini abangu, ka rarama kina nungu sala, ka wambota nonta samain duavata juga na votavota ngona kabinangan ni SENTHDAY-DAY, sa vakantay tagabuni longo ninda via may rongo kede may vosa talabakando vikenda, na Kalou na kabibinangan ni SENTHDAY-DAY. Au wakata kini menungu na Kalou ngata, meuna todo chigani kina na vosini vikenda bakena ya kabibinangan ni SENTHDAY-DAY. Tomando kinda bakana little Kalou na taman na lubeana kena Ulutaga, tuntuna na vosa e omba baka omba na ingilosi erau kita katuna no ni serau kinda bagitil tunga na ingilosi serau ni Kalou karataka sartu bondon ena nonra rokova nonra dondon takatuna nonra vakai tabi ena be lesi sa lesi rikin na Kalou kinda bakachikin na lewe lomalang ena ya kabibina ni SENTHDAY-DAY. Ura tenir tu juga na lalair to na luben tutou matubali ni suka rakinda bagitu ira na lubenta paka kina na singule davio o serra na matubali ni neango epi bati manasa kinda bagitu ira na lubenta ena tatale ni ngoni turang chisue betung chuna bosini Kalou na ngelo malang kenda menta pakati restaurant ngoni ngoi tu ngoni turang chisu tu levir na ngoni la mer lagu mai bio oi rongo en non ramatin tu bolo malang kenda bagi chicken ir na ngoni ra kotu mo ir na marau, they are so energetic ra kotu talanga mo ir na bilomani en bunu anda chicken. Au bakatetesera na busini kenda bagi na vimatu vale ara chuka rawa ni kabina ni SENTHDAY na bula ni tatawanga kita bagi ko turang tau bakakina na bula ni tamai Ethan tatingu Matthew kenda bagi tu nomu ni bula na kabina ni SENTHDAY. Bula ni tau suka bakakina vi china tu ngoni kenda bagi tu nomu bula ena tatali ni ngoni turang chisu ya kabina ni SENTHDAY. Chuk talanga tau sebu bosa mata sebu bakakina vi mata tamaindai binangan ni SENTHDAY. Baka binaka tikitu bakalevu na nomundu chikoro ena kabitale binaka ni SENTHDAY. Untuk tu tal ni song lutu karua tamai epi bakakina vi antilu sa kinda bagitu nomu bula. Baka binaka tikitu na ni mai tumbir chiku na lotu ni mai revi tal singa ni tu masuni na salamura chiku na Kalou na biba Kalou ngataki na nomu bula nomu mata bali. Ni re chiku mai ni na reda ni chiku maliwe kentu tale karo ni nona mai lewe ni kentu no tu songo no tau lesi chiku sara mai vici. Tumanda tau baka binaka bole buni rano ni bangalal tekemuni mo ni chiku rabati Keimami na kabina ni SENTHDAY. Duin chiku na ngona enda chiku kina kitu ya kabi mata chiku mai ni Sigatabu keri ya kitu baka binaka bole Wasea chiku na song lutu mau baka binaka kena ni rano ni sulutu ni muni ngona ena kena me Wasea Keimami na lubi ni Kalou na nona vosa langi akinda baka tel tunga nomu ni bula kena nomu ni mata bali ena kabina ni SENTHDAY kanitu masuni na salamuri chiku na Kalou na nomu ni tuba nomu ni ministries ena velu tagi chiku na Kalou ena nomu ni bula. Sabi na doanga na bosini vekenda bagi laka sar au mai rawa tabi kenda tu na kabina ni SENTHDAY sa vasa chiku na kena lo na seranga sa marautaki keringa dana tu vata talanga sar mai bagan domu ilio anda bagarita ka wana Kalou ni anda marautaka anda tapaki ko ena nona Sigatabu. Sabi naka.
Naga, na keranga tu lulusu mga namasu, ndo mandanon tu masu, oti sana suli sarti gue I tau lesi na kabina ni SENTHDAY-DAY. Tutabuk som na masu I coba saka na memi Kalou, na Kalou lebu, Kalou langi-langi, kemuni turanga na Kalou ndau mi baimbuli. Oni turanga na baimbuli mani baka tiko bu, ni tiko bata ke Keimami ndai-ndai, dona singo ni na lesu telamai. Muni meko ti kemuni, Keimami turanga na lubi muni. Vinawale uni rauni uni baka tarame Keimami mai sote na votavota ngo na kabina ni SENTHDAY-DAY. Dina na vea wakini vea bunwa Keimami doi tukina. Keimami baka bilibina wale uturanga ni rawa ni satu turanga na wekau ni satu wana tu rawa kina ni Keimami vea baka kata ital cikinu turanga. Ene aka bibina ni SENTHDAY-DAY. Vina wale uturanga na nomu ni Sigatabu na kena marautaki na vea matu wale baka ndundua. Keimami mindam betal turanga na mbulu Vinaka. Sengin dona kani vea baka lengkayado na ni memi mbulu Keimami saba bilibina kataliki na vea kemuni. Warau me Keimami na rongo da na nomu ni vosa tambu. Keimami sa kere turanga muni ngai kota teni vea Keimami turanga na yalo ni tau baka mbauta. Ni baka ndita vea Keimami na yalo sandi tiko mera ni Keimami na mureki na baka oti. Na vekau ni saba Ulutaga me Keimami. Ni ndolopo na mati kito baka yalo. Ni mbite vea kito turanga na yalo ni vea vulita turanga na nomu ni vosa. Kau talebe na buku baka tamata. Kau talebe turanga na buku esa tiko rawa. Bite vea Keimami turanga dona yalo vau. Yalo turanga ni vea muri kemuni. Vina wale wana mbulu ni nomu ni tamata na Wasea tiko na vosa. Nomu ni vosa turanga na kabina ni SENTHDAY-DAY. Ningai vosa na bukuna. Me Keimami na redi chisu turanga na kabina SENTHDAY-DAY. Na bukuna turanga na kena mai tau turanga na nomu ni vosa ke vea Keimami. Vina sara wale wana nomu ni dorongo masu. Vina wale wana nomu ni loloma. Kera turanga ni vosa te Keimami ni mai malmulum. Ni mai walwalda. Chisu ni tu isoro. Kai baka mbulindina. Endombonga. Amen. Amen. Na wale butamu tana isaki na kidavaki Vinaka na mataki pinangini kua o vea tau talan tikini ngonongo na vuki Keimami kedi na sa kidavaki oti me pundole na vosi ni kidavaki mo kidavaki kemuni talaki na muni matu wale Vinaka pa Vinaka na Kalou na bula na kena Vola tiko na tabimbimbi ni kena tutagi tiko na bulu ni bingarabi ena lam ni songo lotu Vinaka ma UK South Naka. klani tu wandin takan na nani Kalou na bulu kersara yo ni rani Keimami baka tau kini taki na tebun sing tambina ni kua sakali buna babi Vinaka na muni bula tamasaki muningi Kalou ngatal tunga me kaku ni ali baka ndoni lumu ni Kalou na muni bula kina na muni mata bubali naka klani kansabi klai tiko na tebun sing tambu ni bitan mata sawit nda bi si chukina baka na ni bala bala kalni kita wa mai bi sa kitukina kita kerto na turun no to gitu aso to mai ni sangin tolangana katumbun ni page ni Zoom kita bi si takati kon na Vinaka ni Kalou Wasea tal tungabi urto na ono Sharetaka ni Facebook na naguna may baitabi lewu tal tongan na vitartare la may biyaw ena buku ni vi kambeka ado tuka na ado mais ado na so lutu yenda baka Vinaka wana Kalou ni rawa ni kadibi kende tuka na dona tambini ngaunungo marawa ni may bingarabi maranda may vi baka kata itiku ni sabola kasarang na singa menarai remikina na Kalou mi koti kenda ukila ni ndo baka samtaka kaya baka if for the benefit of our kids if you want to come to Fiji you have to pack, isn't it? You have to pack, you have to save up if you're planning to come back home. But we are all planning to go to heaven. Are we packing? Are we preparing ourselves for the journey? There is the question I want you to ask yourself.
Are you preparing yourself for this journey to heaven? Dia bilang ngona, tukun tu kita baka-baka raw. So ngon ni kela mena basi kan sini baka-baka raw tu. Takila Vinaka bikin na kemuni na tina Keimami na uti Keimami. Ye vale. Vinaka ni siamo chungor na ni tu lini pala tu sindong na ka tukun ngo. Oye me kita lako me 2 hours advance yani. Na ituku-tuku ni kita sa baka raw lako. Me turun ni pek tu ya. Singkilango la mudang tahu ni ko. Yo last minute yani. Esa ko ngaya. Ona rongot talega ma yeso talega na vosa. Mo tuku na me watu tolo. Keimami sini, kemana marama, na marama. Keimami dobina katango ngo tabike. Bimatangali krim. Kada kelanga na Johnson & Johnson bitikana ta ko tungo ni ve kana bimatangali. Ni bimatanga ndi kala tal tumai. Yana baka la ko malangi weekend na weekend ton len loti UK South. Batala menta baba rote kenda babinaka. Yesega ni ko ana Ulutaga ni ko ona no mu bana ni tsunga weekend ni sabola kin lusman ngon tora ngon Yesu Kristo. Do tanan Ulutaga binaka anta ger ni bisi ni kina. Na Ulutaga ni ko na calling you back to the mission field. Nabi kadi bini lo malangi weekend ene kena ka una no tuku-tuku. Tanare tuku nan bula ni pita. Sembare au suri tikenda. Sebuno da wan tukina klani no rechukin go so le a rua tuku le a tolu. Ke baka chico matu bale o keramu do le a rua. To na masu manda na matani kwa. Do masu. O klani kena do ronga to na vosa more power. More prayer, more power. Less prayer, less power. No prayer, no power. So let's really seek God's presence this morning. I want you to just turn, if you're staying in tools, keep count to lele arua, role mas. To masulaka ng buli ni song luto na UK South. Masulaka ng rambula na bubale. Masulaka talaga ni tuku-tuku, masulaka kiaw, na nantara VASea ni kuwa. To manda. Na mataki ni kuwa, disimberin to na tabu kalo. Keep count to kanun lele andu tunga baka yaw. Yaw to sa na doro mas tunga na punata banga tukin. Amen. Sari Vinaka na Kalou, na balebo na masu, na balebo na
tamburi ni bula lo malangi wana Kalou le bangko nanda pagana niya matakini kuwa na itala no kipita na bika dibu na Kalou na bula na ipita kenda kilake tan tala no kipita kyo na raida na madhiwa siya ba tsinka walu kida tsinka diwa tala no takitukina na bika dibu ta kapa na Kalou virtu na tisepili how God called his disciples. This is orang tukuna ngona matai ni kadi ata kapa na Kalou ve pita kenda na fokus juga na bula ni pita pakalek sar Matthew 4:18 to 19, Marika Mark 1:17 to 18. In the gospel, these the gospel writers captured this moment. Nangona bika di bikin na Kalou ena batinin rano may Kalili. I would like us to pay attention to Luke chapter 5 verse 1 to 11. Why? Baleta na Luke Wasea 5 menendo kinitzinkandua material isaranga na itala noya. Orto keda korton talo takatu mai o mai o marika brief tiko ngamai. Ye no reta na talo ni Luke ena 5 Luke Wasea 5 tsikinendo kinitzinkandua material isaranga. Luke chapter 5 1 to 11. Ngona matai ni kaidi atakapa na Kalou be pita. Te kai tiko no mo Vola tambu. Wili ka tok mandanga mai usana wili ka tokani kena papalang. And it came to pass that as the people pressed upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret. E vile tukuna ya the lake na buno Kalili, na nrano Kalili. Ndo vira ya. Ya na matakila nsinga na vola na banda. Tukuna ko chisu liu mai ya na batini nrano. E mai na vosa bakantaki. Mai meditate. E mai nona quiet time batake na Kalou le bochova. La ko mi wabu kitika ni kilati ko ya. Ina wotinga ndo na bita na miniti bita na awa. Era sana woso mai na tamata. Wabu kitiko chisu na matakila nsinga tombali tiko na batini nrano. And so 2 ships standing by the lake, but the fishermen were gone out of them and were washing their nets. Right? Rokela toke rona wanga. Sara hali toke kia na toke ni wanga. Era tiko ibei. Era tiko na tau tumbo ni wanga. Era sabata tiko na tau ndi lawa. Right? Ngoli tiko mera lisu mai na ngoli. Tikine tolu. And he entered into one of the ships, which was Simon's, and prayed him that he would thrust out a little from the land. And he sat down and taught the people out of the ship. Esang ni wamataltaka ni volta buna tamatera tosu tsuku mai na singa na bola mandani Luke. Ni toso chisu malikera me ponta na wanga kene balembale sara sine mena tamata sakera kwa ponta mandana wanga sunda ni bagale pita ker Simoni toso ni bagale lai na wanga. Ala kone bunau na malu ni tikine tolu ken tikine va la kone bi say right tikine va ronga. Now when he had left speaking, he said unto Simon, launch out into the deep and let down your nets for a drought. Right? Sa wochi nono bunau sangai tukono ko bi Simoni. Simoni. To sya mo den bakelele wai nadaba. Nano muanga kena buno titombu bita sombu nano mulawa. Yana mateni kai da kapana Kalou be pita. Ena nona pakaromi bisureti kene lako kanga iti lei pakata para ko pita men dua bira nan dua vertona apostol ke onere nan bulni pita o kone bingo ne ketanga da vuch kini ranti sipele do liutunga mai na dana Simon pita no lubi chona bidan lesu ne le bundare de ke o pita tikire man de lema da uli bun tikine lema. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night, and we have taken nothing. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. Nda toma ndeka. Kadi na Kalou be pita. Ngai soli ulumbale o pita. Nadaba na ulumbale soli pita. Kito ngoli tu mena mbongi. Mbongi tau doko. O kila na darai mandanga bakatamata. Darai ni kila ni o pita. Sare ngoli ebo chikata na buna ni mbongi tau doko orto ngoli tu mai. Sare ni o koen tu ndua. Orto kede.
Orto ngoli tu mena bungi todo ko. Ngoli tu mena bungi todo ko kana puno mbako tunuke na Kalou ya membuki na lawa. I believe maybe they have fished it already. Why do they fish at night? Balata nimbongi endo lebu kina. Endo lebu naika endo rawa endo bongi. Where endo ngoli nga baka lebu na bongi. Esa endo ngoli ene singa. Ebita na kadakabike na Kalou. It was totally out of human knowledge. Kaide na Kalou be pita, soli ulumbale pita. Ya rongata. Nona soli ulumbale liumai sangay muru menon tali raw. Sangay lako. Dakila ni tala noya, dabang yado. Sinay buto-buto nandab. Nona law. Sinay. Dona leso ni obya ko may bikento na matay ni ko ni kaide na Kalou nombula. Dona kena vosa mbaka ndo baka takitu ibiti. Saro tamanda na soli ulumbale. Aroto na soli ulumbale. Ni kadibi ko na Kalou ko ya marautaki na kabe iko pateki yao. O pita pangara tu mena mbongi kede na ika. Sanga ni kila ko ya. Nona Kalou nona vosa wale nga e kadiba na ika. E sina ika vuombale na lawa ne pita. Na dharamba kana ulumbale tu iko pateki yao. Mendoro baka sanga kina nona kade na Kalou. Eni baka ta wotu oti ninga nandoro mbule tu kina ngo. Endoro baka taki pita tu kumbeka. Doubting God, da kana mbule ne pita. Nange David talno tamo dan mbule ne pita, baka tolsar. O sumia kata me klein sanda, wata tu kumai na daka lamu ni singa palabu na mata palabu tu kumai daka. Da tomi kumunta ngo ibitan lesu ni lewo, baka mbotu ni loma langi, ebina kata menda bulida ena matak na kabini kuwa, merni buke kenda. Merin tarada ke tu kono dan mbule be kan ken ngontura ngo Yesus Kristo. Baka sama tangan mbule ne pita. Kadibi ko ikena Kalou, rongata ningone sa bita kino pita na lawang kay sina butu-butu na lawa. He couldn't believe his eyes. He was shocked. He was saved too. When God calls you to mission, He provides everything for you. Nabunua kendaruna numa, ni sini rawati kina nayalo, rawa. Nothing is impossible with God. For with God, everything is possible. Sanga wala nga nilay, nakalaw ni sa harvest, o kosin harvest lalay. Harvest lelevu. Sinay butu-butu. Anyways, tutosar na batol. Tabang ito ko nakalaw pita. Nangona sa rede kino pita, ni sa sinay may nanalawa. And Simon answering said unto him, Master, and when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes, and their net break. King James Version. And so was also James, and John, and the sons of Zebedee, which were partners with Simon. And Jesus said unto Simon, Fear not, from henceforth thou shalt catch men. Ngona matani kadi ni Kalou be pita, me muri kwa. Kana dava na kai taliki na Kalou. Nona kadi be pita. Peter left everything. Peter left his livelihood and followed Jesus. Tosa na bingarabi. Ngito mikana mulesoni. Tosa na bingarabi ni Peter. Lako raw. Pati kay tisun. Dakila. Dabak tumikamandanga. Ibita na kalibu takabo. Dakila ng bula ni Peter. Raw bita uraki. Bika kaya nga. O Peter do be liutu nga. O Peter baka tu me noro tu head boy tu nanti sa pili. O kaya kakeda nga me liutu. At ang tanong ko na kung sa libre sa kinuchisu. Kaya dapat ka pita. Total leso yung libre talaga ya. Right motive, wrong method. Linda na ko pita doon ita. Wanang dalingay. O to na may bibis. No na motive pita may maro na ng Kalou. The motive was right. But the method was wrong. That's another lesson in itself. Kaya ito kuno ko na Kalou. Simbera nila ba? Simbera ni tanga na to. Nadagitagyo ba katulo. O Peter siya ngay, sinarawa. Tambu. That's how confident Peter was. Sometimes, kantangan laman luto. And that's how we are so confident that we have everything. Nangon ito ngonan ta, eto mikin nangon di ba katabuli, and ano mo ta sinluto. Nakikita talaga, anda sa luto to. Peter, pangamuri ito ko, ano beso chisu. Ngalita kita kichisu Peter. Kita kichisu Peter.
Nondorong bula talaga la bata kei chisu. Wono mucho pita ko lako tu bata kei chisu. Nona ministry pita. Daki taki chisu baka tolu ngon sa time kina toa. Sangai kirlau pita. Kila ngone kwa kila kino pita. Na kasa ta kaba. Ngone soto kina na lako ni matan robot kina ngon torang chisu Kristo. Sangai liado pita na kaya tuku na mabu na Kalou. Ngai le tanyo kwa. Tany. Anyways, toso. Nambula ni pita. E correda, non dan bula bakalo e pasa tunga, matai ni kadi. Wasea chuko be ver no tokani no. E rona kadi da kabana Kalou be pita. Matai ni kadi da to koto mai bakabola bikenda. So bikenda matai ni kadi na matai ni ngoni ko kadi bikena Kalou papitiso. Papitiso mai kona lomo ya. Como yadu kina na ibaka tobuli ni pita. Koko na dava. Koko na dava. Iku be tobolia. Gitu turanga. Kadi be mai mola kaini. Dabu kalau ino pita, bula tu nadangi, rakida, buto. Gitu ko na Kalou, radio chunga mai, keep eyes on me pita. Pita tombaleni, gay sapa kila kwa na kukuni dangi, dabu ngada pita. He lost focus, gay take a women room. Probably that's what our journey was like. Se sobe bikin tu ndambi tungo, tu lako durumu tiko na matanggali kaba tanga lako durumu pita. Koko tiko na tabani bula. Lepo na kawato bule tiko na may vale. O sa tiki mo sa usang ni ready chisu. O sa ray daw ko na koko ni tababa tiki na dang. Keep your eyes focused on Jesus. O kila na obido kata mo kochikento ini na karonikadi. Ata kaba na Kalou be pita. Na iwocho isterga na kadi be pita. Ni sember ni sa be tala. Sa mate na turanga. Sa tuda ka talamena mate. Sa lisu mena katolingo nambasi kinoko abutantise peli. Kala bunur tulis otalikina. Na Vanuavou nga artu soto kide ne matay ni ngauna. Kaya lako sar ng bolta mo ba ngay liu bagalilay na corona Vola nga tarabaliu choni rosang bulukan dua. John chapter 21 iko na rede ka na italno. Bawili sa italno totok. Baka nga repeat nga may na matay nortu sota. Choni Wasea rusulukan dua. Iko tala ko manitikin rua. Kinitikin tolu. Tikine tolu sa so liberto na kamorto to kaba. Sa tu na kamedaka. Na tabi ngito ko nung tumantang awili ka na matenga niya ito was to ko no na Tony John 21:3. Matenga niya ito was. Tabi ngito kapitalo pita. Wili ka mo naman. Sa kaya be to ko sa moni pita. Au sala kingoli. Erto sa kawa. Ende to na lako talanga keiko. Erto sa lako yani. Undok sar na wanga asa sangni rawa endua enambongi ko ya Sare na lebu di kasa da kabana Kalou be pita na lebu ni ka da mano na pita la kabatu kena Kalou na bingo na kedia ngono sama tikina Kalou sa so liberto na kamorto da kaba moto go out for mission na tabi kita kapto le pita went back leus talo pita kena ka ngada kabatu meliu ko leus talisiwa tukono ko sala ko talisiwa Gekada kam betani pita was very influential. Berton na tise pilio tungai muri ko tal tunga na kenabo. Lesun tamba ko dorni ko tamikana sing lebu ni ko. Sakadi bikin daru na Kalou. Any time mendorong garab. So na ngauna, lebu na ngauna. Ken daru lesubu nga na bunondor comfortable kina. Ndor comfort zone. Ndor le ye tele to kamikya. Ndor lesubu tale na bundo nga ndor atuki na mailiu. Pita ni sa ndende na tiko ya sa suri beto na kamorto to kaba genu matala ko meleus tala manda melesiwa na dabe ata na bugni singa en rawa tal tunga na witu na bugni singa e sandu nga bakilay dingon ngila ka makina ortungo serto tunga may bakayawa sarto rongo tino to ng dominikali amen sa kanina namatay ng nakadiberto kin na Kalou e kadiberto dito sa tuyo banua kongo serto sokot ngamay sa lakwain ng dominikali kana wili ko so mengor gato ko na Kalou na tona bos na Kalou children have ye any meat sa ribi na kana Kalou kana na lolomo ni Kalou ko e demurikan to na buno da bunga tukina he calls you wherever you are lo ko pito ko na matakali ni singa but kiton tise pelikla ko
nyoto ni suba tale na puno tutukin tona vosa panta kabion tal ana buku ni bakana nungo tono kwa pita backslide tono kwa pita backslide ko ela ko matala ko na buna non talindende la ko tala ko na bun don misin tukin asa kadibi ko chimena Kalou to be fishers of men, but he went back to become a fisherman. Sange toso mengor nge tukono Kalou, and he said unto them, ni satarome ko they answered him and said no. He said, do you have any meat? Randona ika rawa? No. Ronga tana kanga tuno ko cast the net on the right side of the ship and ye shall find. Tiaba ko liko so mona bunor tukina ko tukuni bebe roto ni deso bul na mita. Na kena ni konvota kena cubit na bunor tukina na bola tampo na boli gospel teleso e sorto matalata kana na distance of tukina estimated norto vir takana norto lawa the same miracle happened again na Kalou e sangan ni Kalou ndo bisau e Kalou yalundina Kalou sangan ni ndo bisau nona kadi pita kone singa vakan data ki pita tale that my call for you is the same from the first time I called you even to that day kona kadi nge takava na Kalou ya pita na karoni ngono ya Peter never went back. E kila kwa na kene talo ke na wilika sombo na kata kabo Peter. Therefore that disciple tikina bitu ni choni rusubu kandua. Therefore that disciple whom Jesus loved. Whether it is a pelindu ko santolo mana vakalevu tisu. O choni ko pala chuko ne polongo. Right? And therefore that disciple whom Jesus loved said unto Peter, it is the Lord. Amen. Rongodo ko nan domo choni kila ko na Kalou ya. Ni sa rongodo Peter ngitono ko now when Simon Peter heard that it was the Lord, he girt his fisher's coat unto him, for he was naked, and did cast himself into the sea. Esin nubo ale to Peter o ko andar tunga ba kame na kene tutun ben ngono ko ba so tunga e lubu singiliti tu. E na ngona erdo ba kote. Ngone rongodo kino Peter na kai to kuno choni ngai ngalo Peter. It was a life-changing moment for him. God calling him for the second time. Ngela ko no ko ya sadava sa mbutu tu. Tonor na kena tu katalau sa bakarau tu. Odo sampai cukup ndere kosan bengang ko na bunun to komikin na bakasama ni pre-breakfast. God was waiting for them with a breakfast prepared. Na ika sa tabu tu sa bakarau tu. Tomindambe sangkai bisi na Kalou virtu. Na Kalou sa kaya bikin daru juga na baka tahu itu tinengonongo. Are we heeding the call? Na Kalou sa kaya to come, be fishers of men, follow me. Sandan bo pita na sa tisu karisto, and singayan, and rendre lako duru muto pita, na bika kaya lako duru may, running through Peter's head. Sa kaya to kuna na Kalou, tarong ito na tarong na Kalou Peter, do you love me? E baka tolo na tarong ni Kalou Peter. Kaya na som chimengor chikina rusubu kandua. Laka mengor na tikina cinka lima, cinka wano, cinka bito, laka sob may. Waku wili som. Na taro ya kaya baka oreda. Wasea tiko bi dunungi tokani na noa. Esa maksudnya yun ngas ni buli. Ni ko ba buli din to nangone. Matay ni ngona baka ngo ni ubuno tikani nakako katoni tingore lako tiko ba na mu short term memory. It is going into your short-term memory. Me register me na short-term memory kina long-term memory. And do na process ito lamaya. It's called repetition. Iko mo repeat taka. Sana kay register ba nomu long-term memory. Baka na adamu. Kaya ito tarungi ko, iko na klato na adamu. Why? Because sa repeat ito, abang nibisi nga todo nga, ko Vola, ko kaya. Kaya na taurain, 1 plus 1 equals 2. 2 plus 2 equals 4. Matatabi na katubi ko ya batikiyaw. Kaya kamtanga sa niyata ng onusing klanada, you can still recite that. Why? Because it's in your long-term memory through repetition. Kaya ngo, nakalalay may, nandobin bula ito ka, may bango, may, doribisi bimanda. 1 plus 1, 2, 2 plus 2, agala ko to. Repetition, it's now stored in our long-term memory. O baka mo ito na Kalou, via vakota sarang abipita. Nanonalomay ni kwaya. Ngitarang ko kinabakatul. Meron ni register and on a long-term memory that Peter na Kalou ya lomani ko indina. Em kita rin ko na Kalou ya.
It was a very deep question. Peter, do you love me? Rata kang gitu kuna, tapi nama teni suntar ni Peter. Feed my lambs. Dabir na lamb, ngor na lubin sipi. Ngor na ngoni. Peter, do you love me? Feed my lamb. Tosum talira, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Gitu na ko, feed my sheep. Bikendaru ni kadi bikendaru tuku na Kalou, siya wala ni kadi bikendaru kina pingaray wala nga. Pingaray bitig mo may bir na ngoni, tapos nga bir nang gas. Feed my lamb, ya wir na taba, na lubin sipi. Feed my sheep, ya wir na sa sipi kor sarang kasdak. Ondo tun tuku bir na tuike ni sala ko bala ngusang kali reda. Na lem ne ka nan domuni taba. Nan domuni sipi ngoni. Lem chop. Tuner na sipi. Nuan rawa tekina. Korang kasdak sar atana na maten. Otni se kada mi bitu ko nga le ni lem nga sa maten. But wabi na bana Kalou ni bon ni mikanda tuni ko da kena cito mo kila nir na lubi ni sipi era lami. Nir na lubenda. Non da pingarabi vira. Wira o kenda na kasatake. Feed my sheep. Kena uti talit tuno ko vakarua. Feed my sheep. Buketa ndurlotu na taki na nana. God is calling you to feed his lamb. God is calling you and me to feed his sheep. Sabulin lang na Kalou. Kakunirere. Kana kay talitalaki na talano kay Pita. Ningon na kadibi Pita kina na Kalou. He is calling him to mission. Kailan na po sa panganta ka na presidente ni Lutu Burubura. Mission is a miracle. Nakayado yabi Pita. Every time you go out for mission, it is a miracle. Na Kalou na vakayado miracle. Ono numa, ni kwaya na leso ni, me tobi wasekini ko me tobi mbulekina. Mentana numa tiko, ni Kalou kadibi ko tiko watakiyaw. Bebakara na kadibi Pita. Kadibi Pita pakarua. Ena mataka bina kan kuwa siya kabini ko bikem do. Sa karu ni kadibi baka ni Kalou bikenda, baka na numi ko watakiyaw. Na kadibi ni Kalou, follow me. Follow me. Let's become fishers of men. Wakenda, mebakati ko na, mebakana tabani ka na choni tinikalima, abiding in Jesus, menda na buwa. En na kilenga na kau, en na buwana. En na rawa lang anin da buwa, kipkanda sematiko, kinabay nindina. Go out for mission. En na buwa, en na luray. Dalay coacher may nalitamata. Mebakautunit ko matinungon da sotakina. En duwa nga, e rocho nga na mission nilutong kong duwa, to proclaim the message that Jesus is coming soon, kinikarua, is to prepare the world for his second coming. O kani lebo na kanto na rongo dito ko na buku ni mundo to yab. E usame rongo talaga po lilay. O kito besi script ko kerton durnud. Do kunya lilay kina. Betana meda ko e data ko dito ko bakat soqoni bata. Do ko sintel ta ko dito ko bakat soqoni bata. Ina Kalou to ko no ko do ka kunibita na dito ko bakat soqoni bata. God has called you to his mission for such a time as this. And I thank God for the work that you people are doing already, existing on a platform like this. I don't believe anyone in Fiji is doing it, neither in Australia, existing on Zoom and broadcasting it live. That is a very bold decision. Mission, na Kalou talaga ay pasar ngaya. O kala ni Wasea chugu makana mateni ngauna. O tuwi talo tikina na kade bukan domo ilebu. Na kando da kabu tikungo, na kena broadcast tiko na Facebook and on your platform. It is a loud cry. It is a bold move. It is a bold move to proclaim the message. Baba na kina mana Kalou do ride tiko. Waka tambung do na sana. Go out there to the mission field. Lebo na bosan don rongota. Sange koya. Sange do kami dikan ang bulu ni pingkarabi. Beto chisu non lakata lang may burburong ko talaga tamate siya bagi. Yara sabi ko sa ngawir ngan tun lam lut. Kakunya lelay. Focus your eyes on Jesus. Ningono na siya kanir pakandita kinumuray bi chisu. Bakata kipita. Iko nan romu talaga. Renga bi chisu. Kunya reta na taba. Kunya reta na vosa. Our benchmark is Jesus. Sakata nga ko follow me. Follow Jesus. Baba nakin naman na Kalou naman nakawin ko. Tebu ni Sigatabu ngo. To bimbuli. Biba kata-katay. Masu vakalevu. Siniraran lang lakong ko.
na teworo na basura kenda na baka ngata kono ndo bubali o bisuri stela ngaba tiki o bisuri tipi kemuni kede surta man mi tokani na singalebu na buno na singalebu na Kalou na Vinaka na bingo na kede na buno na singalebu bakaruta ki Vinaka sartungayan o ni na Kalou na bakaruta na tamata na walme. I won't be surprised that there will be new people attending na nomdo lunch session. I won't be surprised. Kaya kain dola kamay, it's always the case. Na bingo buno keda buno taki na buno na midilip tabi kumto na singalebu. It's always packed. Wasea na bikim do na talo na mutiniki na. Lako o tuncho lako mbaka o semana sa wasea bikim do. Sa ngule ta mbaka. O lako le na buno wata na buno tabi kumto na singalebu ni kuwa. Endo na sonsonglo charme kemsi aboriginal na vula sa ochi, vula rosa ochi. Wala ko tunga le vuli mo nungandenga le dongan Sigatabu stalmai. Oto tukuna na Sigatabu ko ena la benutu. Ikuren tara na divine service to ndoni Vinaka. Karena daba mataglin singa ketungala kan benutu ya raus tu kinin dukai. So ora sanga ba kontinu no mertu ka ratuika. Otuni bira. This message is not for you and I. It's for those that God will bring. Everywhere the message when deliver divine service, this coming divine service, I won't be surprised if there are new people here that will pop in, that will request to join. But tuku mbimbi. Au wasurich kina bikintu na bunda na singalebu au na mitomani kemdo talian kina and ngau na ukana walu mbeka na kloko pikimdo. Cloud tunchu yuel tau chibero ndurmo ke isaki. Na uchingondo sana modi ke msana ngeboro vinga ki vich o chinga on sara mundu andu ke na modi ke to boro modi to beru ngondom tale to nge modi sarbi na kana Kalou ya bana bana Kalou yana lana da na tuku ena no mola malangi me biwe sikina ena tegbun Sigatabu na kani kwa calling Peter back to mission, calling you and I back to mission. Kakuni kakuni solu numbale. Be bold na tuku ni angilosi Revelation 14 yukuna wili kusumbuya. They were bold messages proclaimed with a loud voice. Esang nile basura kanchukani. Hey, ndola ko maiseng. That's why I thank God that existing here on this platform on Facebook with all these meta community policies, they can easily shut you down. But you guys are doing it. It's recorded. It'll be there in their service. I think but anyways, Facebook to heed God's call. Follow him. Domin tukina na durin lotu, tata sonsong lotu liu. Do tiko na durni lotu. Do tiko na randin tata sonsong lotu. Liu ni bitamban. Na boleh na kena tutup begitu ko na rarama ni vosa ni Kalou era bununtu bingarab tukin. Do kakapa na lilay. Keep your eyes focused on Jesus. He is the benchmark. No matter every decision you make, every step you take for the church, it has eternal consequences. We have to save souls for God's kingdom. Kepakan dua, matakin kuwa, noma ni kwa pita tiko. Kepakan rongo ni tuku yiko na pita tiko mbeka na mumbula. You are the Peter here this afternoon. Heed the call. Osureti kuni ngona tuna una masukin ngo. Ndala bona lama milomalang. Tuna bona Kalou turanga, here I am. Send me. Bebka tuko na Asia na ngona taringo kin na Kalou. Dito busum bena mas. Kilo malang na tiko tambu chapa na tamay kimem ba kulo malang. Fina bole buturanga na muni vosa be Keimami. Turang kemi sendala kai tu be Keimami. Sendone arangi. Itu orang kemi bakambota ni kemuni sakadi be Keimami tiko. Itu orang kemi telanga chisu ni baka sinai ti kemi turanga ni suli. Ni suli baka lombe kemi turanga na ngona patanga kemi sudu mekina. Lord, may we use our gifts and our talents for your work. Sabola ka turanga ni lakamai. Baka ni tuko na muni vosa. And Vola ni Matthew. That the gospel will be preached to all nations and the end will come. Lord,
We thank you for allowing us to exist on this platform, preaching the gospel to all nations, Lord. Jesus, because we want you to come and take us home so that we can meet our loved ones. Lord, we pray for a special blessing as we rest for the night in UK because of time differences. Lord, please bless them. Build a hedge around them as you build a hedge over Job. Protect their kids wherever they are. Protect their families. Protect the church, Lord. Lord, continue to speak into their hearts. Lord, I pray this special prayer, asking all this in the mighty name of your Son, Jesus Christ, our Lord and our Savior. Amen. Amen. Ina savalevu na itukutuku bolo malang isa kimi may butikin na kaibuna ni Sienday. Umboto sa bulikan ta chigo na bulne pita. Baka na numikan ta tali sa mga bata pasar na bununtur sa ato. Na ngoni turang chisu sa chigo nga matin katumba tugi chigo kwa. Wara ka choko dia nan dolabo. Me dureni kali baka kaibati kikandai. Da surat na ngoni turang chisu. Me non de lilu juga na non de base ngani mataka. Sabi na kana seranga sa Ulutagi. Suru chiken tu tel kero ni tunangai tu da kenga. E tunangai duavata. E na non tu utilizar. Toranga ndolo loma. Kimbaga Vinaka turanga na nomu ni VAKAVITI na membula. Turanga kemi sudu mai turanga kuni sama kata Keimami tiku mai. Kin nomu ni matin tu bolo malai. Na nomu ni vosa turanga ni tabu bicara mai before I formed you, I knew you. Turanga na dana saya buru-buru turanga ni talakin na non rambula nomu ni tamata. Era tiku mai UK. Wana bunu turanga ni sataleri kina tisu mera lindeo mbule nomu ni vosa. Ena bunu era tikina. Siang ni bunu rau. E turanga ke mabina tisu ni rawa ni ra tutu baka tiku turanga nandina ni nomu ni vosa. Turanga na mataka ni kuwa kuni sakadi kini membula beke memuri kemuni.
turanga na kaidingo kemi kiladi kaidingo na kini dava nga na nomu ni mati ni tu bakalo malai ne buke turanga ne membula senga ni rau turanga na kakim lago di rumah e turanga ni vakarauta na loike mi tisu mi kemi reda ndeba ke tiku turanga na nomu ni kor tali ni sa vakarautaka kena uku tali turanga ni kwaya ni dava ni lago turanga tisu di bakalongan taka into nambula den do bagana pita turanga ni talai kwa mai ena tebu ni sintambuna ni kwa mni vatonaka na yalona marau ni kemi dabu kalau tali me kemi lesu ya ni kibe kemuni turanga sa tambor ni tumbula bi kemuni tambor na non bon yawu ni Sigatabu satu tambor tatrona rambula biar nomni tamat ni kadivir na besa ibiti besa burubura besa UK turanga ernan duri berno sen nomni vosa en nomni yawu tambu na gongo ni gembo kota ni mbelbolada ni mari kemi turanga nomni loma mau senga ni atani ada kan lebih meniku tisu ni bang bulan dina don donga amen Amen.